Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Thank you very much. Ngiyabonga. Ungakhohlwa ku subscribe mangaba kwakwenzi lokho. Kumele subscribe le channel, ulike video, ushare video as well, nokubuka ke ama ads zona zinto ke ezibalulekile. So now going back to them Mseleguzi bafethu, ngithanda ukuthi ngithinte ke udaba lapha when it comes uthando nesithembu. Sibonile ke kuno kula episode edlalile ubaba uMsamseleku engumuntu ogulayo esesibhedlela something like that. Sasiyesezwa before ukuthi zikhona izindaba ezizoza uMsamseleku uye wagula wangathi ushaywe nje i-stroke. So yeah, siyabona ke lapha bafethu ubaba uMsamseleku echaza in the beginning ukuthi uye wezwa nje ilihlo something like ngathi ubelele kaMangwabe kwaba ke nini ilihlo lathu affecteka uzwe nje ilihlo mhlambe belidonsekala ngathi aliboni livaleka whatever what was happening ngelihlo lakho uyachaza nje ukuthi hayibo amehlo ngasuka kaMangwabe ngaya kuMakhumalo ngathi hayibo Makhumalo inenkinga nawe amehlo wabuyela futhi kaMangwabe kwasho ukuthi kumele aye kaMama ushuthi wayazisa uMangwabe bese hambile ngoba uyasho ukuthi mina ngimshiye ethi ilihlo wase yazisa uMangwabe ke ngendaba yokuthi amehlo akhe anenkinga akazi ukuthi yini kwasho ukuthi kumele ke asuke aye kuphi aye kaMama Macele ngoba bekumele ahlangane I think nomndeni wakaKhwela. So uma efika ngale uthi esasendleleni ke inkosi yami esashayela sasendleleni wezwa nje ukuthi ngathi sekunzima nokushayela imoto wafonela uMama Macele ukuthi ngisendleleni ngiza kodwa ngathi hayi nginobunzima la angazi noma ngizofika yini. So kusenjalo wasebona ukuthi okay maybe ngiyafika wathi kumacela ithi ngishayele ke ngizama ukushayela ke ngize ngizofika washayela ke wancenga wayofika kaMama Macele. So because I think he's saying here so eseka Macele ke kusho ukuthi iyakhula lento uthi kuye kwaba khona lapha ukuthi ahlanze athintini when I'm listening to the story uye wathi ukuhlanza manje wazizwa ukuthi hayi ngempela ngathi lento iyakhula ke manje bekungamehlo manje ke wazizwa njengathi akakhona ukudriver ke manje useyahlanza babona ukuthi ngcono bamseka dokotela ke bafethu sibonile ke umama mkhulu efonela ke uMangwabe efonela futhi uMakhumalo kanti uyasho uMangwabe ukuthi ayibo ubekhulume ngamehlo bengimzile ethi amehlo or something like that. Bathintwa ke amanye amakhosikazi kwathinta umama yeni siyazi ukuthi umayeni ulokho engakubo nkosi yami wathintwa ke naye ngodaba lokugula kaBaba uMsamseleku ethi uMacele guys ubabakhe angithi siyamazi ukuthi ubabakhe. There are people who are actually annoyed by le ndaba yokuthi umama mkhulu uthi ubiza uMseleku ngoba bakhe ngibone abantu the comment section bethi hey yazi yangicika le ndaba yazi yangicika le ndaba ingicika uvelathi mayithi omunye uthi uvelathi mayithi babakhe ngivele ngisuke nje kwakuleyo TV angazi bafethu ubabakhe ubesephethe ukugula amakhosikazi yabona ke eyohlangana beyohlangana futhi esibhedlela something like that. Yeah man, shempu ababa uMsamseleku siyalibona udaba lakhe lokungena esibhedlela kushuthi bathe mabefika kadokotela wathi yeah it looks like it was a minor stroke, right? Uye washaya i-stroke ke siyabona amakhosikazi bengasesibhedlela khona futhi impumelelo uMseleku into ikanjalo bafethu. Umuntu esingazange sambona ke esibhedlela ngusisi Makhwela. I think there was a reason ukuthi since uMakhwela engakahlangana namanye amakhosikazi umayeni Mangwabe noMakhumalo akakahlangana noMakhwela, so that's why ezintini eziningi sibona ke umamkhulu kuyena oyazisa uMakhwela konke nangodaba lokugula kaBaba uMsamseleku nokuthi nje amhambise lapha uthi umhambise ngendlela zakhe nje ukuthi angadibana namanye amakhosikazi ngoba kuzoba kubi phela ukuthi bayodibana manje esibhedlela sokuthi hayi nangu wife number 5 yabo kuzomela kube nendlela right ahlangana nabo ngayo. So esibhedlela uzongena naye atshontshise ngendlela zakhe bamtshontshise angene abone uMsamseleku engahlangani with the 3 wives. That's why sibesibona nje kuyibo beyi4 kuphela. Ukhona uthi hayibo bayabizana nje baba uMsamseleku kuyagula bayi4 manje uMakhwela what's her position. Hayi guys kunesizathu ukuthi phela akakahlangani nabo mayeni. Khumbula umayeni noMangwabe they are not very welcoming when it comes to uMakhwela. So imagine sebedibana naye esibhedlela nje, you know what I mean. So phuwa baba uMsamseleku bafethu uthe wathi kulala esibhedlela wahlaselwa yile minor stroke. Siyamuzwa nje mayikhuluma ukuthi ayi ngazwi ilihlo ngathi ukuhlanza ngezwa lokhu kwaze kwakubi bafethu. For me ngithi hayibo inkinga ziningi ubaba uMsamseleku kuningi ahlangabezana nako bafethu. He's got 5 wives.
Hayi guys, inkinga kuyala nje umuntu nonkosikazi oyedwa bafethu inkinga ziba khona mabe babili inkinga zivele zibe ningi sebebathathu sebebane imagine ke sebewu5 kuningi ahlangabezana nakho ngiyamuzwa ke lapha babongisamsele kumesempedeni ukhuluma ke nompumelelo I think so ngimzile mekhoma nompumelelo ethi yazi ubunzima bokuthi uzame ukuhlanganisa umndeni ungahlangani angazi mhlambe yona into emstressayo because I heard that he said ubunzima bokuthi uzama ukuhlanganisa umndeni ungahlangani mhlambe yona nje into emdlayo cause manje uma yena ukubo umakhwela abamamkeli abanye ubusebenzisana nje noma umacele the rest abamamkeli umakhwela mhlambe yonke leyo nto nje uzama ukuhlanganisa izinto ukuthi manje makungena umakhwela ngapha uma yena uphumile angito wayeshilo naye wathi bahamba bazosala benceke manje ke masehambile umayeni I think there's a lot of problems bafethu siyabona ke ngiyabona on the particular time where he took abantwana out I think uthe umhlophekazi umnini nobanike enye ingane nje bezi 3 ingane ezikhiphile laphana umnini is so unhappy so now I'm thinking mhlawumbe udaba nje lokushiya kwabuma wabo ehambe yakubo bona basalapheka msele kabasenayo uma konke lokho wena ungibaba umusamseleku you know what I mean manje siyacabanga ukuthi ingane manje ihlukumezekile kanje ngoba uma wayo manje uhambile uye kubo into ekanjalo bafethu so ziningi izinto baba umsamseleku adibana nazo bafethu there's just a whole lot ngapha kabamamkelo umakhwela kusamele manje une stress sokuthi ahlanganisa umangwabe umakhumalo nomayeni bazama ukwamkela umakhwela it's just too much for him sengiyasho angisho ukuthi yona mbangela ke minor stroke sengiyasho ukuthi this is just a whole lot that ubaba umusamseleku uhlangabezana nakho kulesi sithembu sakhe istress ngeke simiyeke obviously vele into eyistress istress izokukhozela a whole lot of imikhuhlane you know what I mean sushaya istroke sushaya lokhu nalokhu uhleli nje uphethwe iheadache umuntu uyakuleya nkosikazi lokhu uthi uyakuleya nkosikazi so there is a lot of people who are saying hayi ubaba umusamseleku uguliswa ile nkinga zakhe zesithembu sakhe bafethu ushilo nje kodwa naye wathi ubunzima bokuthi uzama ukuhlanganisa umndeni ungahlangani and I agree une stress every day there's a part where umayeni says uhlezi njalo esebenza akasitholi nesikhathi sokuphumula usemafonini uka laptop uyasebenza isikhathi sokurest sometimes bafethu kumele nje uzinikeze isikhathi sokuphumula nje ukuhlukane nje nale inkinga ukulale nje give your body nje isikhathi sleep relax and all that so cabanga nje mawunenkinga usuthi uyalala kulaleki usuthi uyathini uthi uyadinga ulonkosikazi ukhala ngokwakhe naye uthi uyathi ngapha yilo nkosikazi naye ukhala ngokwakhe it's just a whole lot when it comes ubaba umusamseleku for me into eyistress uhlangabezana nayo each and every time so ngeke vele kuze kumyeke ukugula bafethu and there is also